Jel znate čemu služe buck konverteri? Na primjer, meni su trebali nekoliko komada da napravim laser od dijelova iz smeća i uzetih. A laser je ekstremno jak, to ću vam sad pokazati. I jako je zanimljiv, pa onda idemo dalje u video. Recimo da dođeš na neku prezentaciju i hoćeš pokazati svoj novi laser. Ovo definitivno nije za preporučiti jer, budimo fair, to je ipak malo prejako. Zato ja preporučam ovakvo nešto. Uzmeš ovakav laser i ne samo da možeš prezentirati stvari, pogotovo ako te kolege živciraju. Treba ga prvo upaliti i onda možeš s njim čak i ciglu pretvarati u staklo. Ako to nije prezentacija vrhunska, ne znam šta je. Znači, gledaj ovo. Vidi ga. I tu je, tu je cigla se pretvorila u staklo. To je način za prezentaciju. Šalu na stranu. Ovaj video je zapravo o tome šta su buck konverteri, kako se koriste, čemu služe. Da, dijelovi koji su korišteni u videu bit će dole ispod u linku. Ako vas to interesira, super, pogledajte, direktno je na AliExpressu, nikakav dropshipping. Da, i da budemo fair, laseri su stvarno opasne stvari i zato neću linkati ništa od toga. Da, i drugi dio videa bude da spalimo neke stvari i da vidimo šta može zapravo taj laser. Ajmo. Ok, to je jako jednostavno. Buck konverteri, kao što su ovi, nam služe za spuštanje napona i struje. Jako bitna stvar kod lasera je to spuštanje struje, jer za ovaj laser ja moram ograničiti struju na 10 ampera. Napon mi nije toliko bitan. Dok, na primjer, s ovim buck konverterom ću ograničiti napon na 12 volti za ovaj ventilator da ga mogu hladiti, ali ne smijem paliti laser bez hlađenja. Odmah ih zalemim, te žice mogu ostati unutra, njih više kasnije neću dirati. I sad na ulaz toga ću dati 20 volti, toliko će biti kasnije baterija. Tako. Znači na ulaz sad kapčimo 20 volti, toliko bude kasnije baterija bila koju će koristiti cijeli laser. I sad ga moramo ograničiti na 12 volti, jer ako ga stavim na previše, naravno spalit će mi ovaj ventilator. Plus, minus, mi smo na punih 20 volti. Sad idemo polako zakrenuti šaraf. Jesu spori. I spuštamo ga na nekih 12 volti otprilike. Nije bitno pol volta više manje. Bolje da je pol volta više. Bolje će hladiti. Eto. 12.3. To je sad to. I sad kad spojim na njega ovaj ventilatorčić, ne bi više, on bi morao raditi konstantno na 12 volti. Tako. To još neću fiksno spajati dok ne dođe na svoje mjesto. To je super. Laser ćemo staviti tu. Ok. Eto, ono je bilo spuštanje napona, a sad moramo na ovome spustiti struju. Zapravo slična stvar, samo se multimetar drugačije treba postaviti. Sad ide ona razlika. Znači, multimetar stavljamo na 10 ampera, okrećemo ga na mjerenje ampera do 10 ampera, točno toliko nam i treba, to je onako zadnja granica koju on može. Minus spajamo na ovaj buck konverter unutra, jer kad se mjeri struja, onda se ovaj multimetar spaja serijski sa onim čemu mjeriš struju. Znači, jedna žica ide, jedna proba ide unutra. Tako. To je unutra. A drugu stranu, sad ćemo ovo da drži. Druga strana, to nam je ovaj tu dio i ona. To je samo da drži malo, tek toliko. I sad kad uključimo ovaj buck konverter, ja moram uzeti naočale. Znači, spajamo plus prvo na ovoga napajanje,
jednoga i drugoga skupa. To je za sad spojeno tek toliko da je, kasnije će sve to biti puno ljepše spojeno i napravljeno kak treba. Minus, ja imam naočale, to se nadam se vidi, jer s laserima nije se nikad zaigrati i mi je druga klema. A, tu je. I krećemo. Tako. Znači, sad na buck konverteru imamo 7,23 ampera. Da se pali. Uj, nije dobro, laser mi kuri dijelove radione. Moram ga okrenuti negdje drugdje prema zidu, prema betonu. Dobro, to je bilo za očekivati. Di smo stali? 0,0, znači sad spojimo minus. Nadam se da ovaj put je okrenut prema zidu i neće mi spaliti radionu. To je super, 7,15, ali to nam nije dovoljno, idemo mi na njegov maksimalac. To je ipak puno bolje. 7,22, 7,30, znači trebamo doći do 10 ampera. Ovaj buck konverter podržava 20 ampera. I to je njemu najmanja stvar. Hlađenje nam radi, radiona mi smrdi, ali nikom ništa. I tu ga ograničimo. Dalje ne može, to mu je maksimalac. Sad ga ja još na naponu mogu spustiti na 10 ampera. Eto, i sad je to maksimalno, sad će on to držati i to nam treba za laser. To je to. Ostatak videa će biti samo sastavljanje, znači cijeli ovaj projekt je moj dizajn kompletni i moj 3D print je sve kompletno i sad će biti i sastavljanje moje kompletno, tu ću još neke malo stvari pokazati, ali to ćemo proći na brzinu, mene više interesira šta laser može kad je gotov, nego kako se to sve skupa sklapa. Da malo skratim priču. 2 dana sam već na ovome, imam problem. Imam floating voltage koji mi konstantno diže MOSFET koji treba paliti laser. To nije dobro, to definitivno nije dobro. Ne znam od kuda dolazi taj prokleti floating voltage. I drugi problem je ovaj MOSFET se otvara tek nakon 5 volti dovoljno, ESP32 daje 3,3 volta, to opet nije dobro jer mi ga ne otvara kompletno. I sad ja moram raditi double inverter da bi to uspio riješiti. Onda bude na 12 volti, ali nadam se da bude s tim riješeno sve. I sad kad je sve gotovo, to izgleda ovako. Mislim, odlična stvar, ali jedna zanimljivost. Iako je ovo laser koji može doslovno spaliti ciglu, ja crvenom balonu vidim da ne mogu ništa. Apsolutno. Znači traka iznad, da, crveni balon, 0. To je vjerojatno, nemam pojma, crvena boja, infracrveni balon, traka, easy, balon ništa. Zanimljivo. Došlo je do toga da ja iznenada moram prekinuti video. Što? Problem je u tome što su mi se počele magliti i paliti leće. Prvo i osnovno, ovo je optika od fotoaparata koju smo našli na otpadu. A drugo, ona nema IR coating koji je potreban za infracrveni laser koji stoji tu unutra i onda se one malo pale i magle. To ne znači da smo mi već sad gotovi, idemo još probati nekih par sitnica spaliti, ali video se bliži kraju. Da vidimo koliko nam treba za ovo.
Ovo je bilo brzo. Ha. Dobro, nije čudo, mislim, sve ostalo gori u roku od... Da, toliko o tome. Kao što rekao, stvari koje ste vidjeli u videu su dole u opisu. Ako vam se svidlo, komentirajte, pišite, ja sam za da snimim još koji video. I još ću samo nakon ovoga pustiti infracrvenu snimku preko infracrvene kamere, jer tu se vidi sve puno ljepše. Ćao! Kako se ostane vidjeti? Nice!